Das production la kaleng me ka tu na hian chingsi pa kaleng la khop moya goina aizol tangin ka chawa nak tu ga khian in nei thla ka la dona ti chuan anei tu pa zuya hei kan in nel ha rengot moya o he lo lang ve se nuam ka ti hle bai zarin chu chingsi pa ka pian na hun ngei ka pian na khuang ngei ya chu mai ni lo wa ka then om lok ani hela hi api lok khi kan in thin ani ka lunga leng khop mai ka tap vak zo dong mani ti hian kanau om te a kapula la om zui boka ti chuan hei kan thian te mun dang dang atangin local boka kan zai ho hei zani chu duam khop mai ek poni sela helai mun then mana la pakhat kan record ve nge zai sina he kovel suam tim loya muanga ka thut lai boral la tlang tim lam chu ka pan me ka chandam ma onem tak chu muang ten ka lo nar tri ka sual bi tak chu phu chung Yesu, men karon pane, tom kai lole, kasualre supuru tungi. Ifema, chandam ma fam kim chu, chatuanin o azwa zela. Tim dim kovel chak la le long si bol la ten in chim boy tree lal isu ka tal thiam lo tharau thiam lim be se na in ka thil lung chu nga ya min hu ti ro chatuan ram chu Yesu, men karon pane, tom kai lole, kasualri supur tungi. Ifema, chandam ma fam kim chu, chatuanin o azwa zelan.